pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako to izbrisati nalog na WhatsApp. Pa da počnemo. Uđete u nalog, pa zatim u izbriši moj nalog. Brisanje vašeg naloga će izbrisati vaš WhatsApp nalog, izbrisati vašu istoriju poruka, izbrisati vas iz svih WhatsApp grupa i izbrisati vašu Google disk rezervnu kopiju. Da biste izbrisali nalog, potvrdite vaš pozivni broj države i unesite svoj broj telefona. Znači, ovdje će vam pisati vaša država. Ukoliko ne bude, samo kliknete na ovo, izaberete državu u kojoj živite, a ovdje unesete vaš broj telefona. Zatim kliknete na izbriši moj nalog. Tada će automatski se izbrisati sve vaše poruke i podaci na WhatsAppu kada izbrišete nalog. Tako da to bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Zapratite me na ovom kanalu i stisnite sa strane zvonce kako bi vam stizala sva obavještenja o svakom novom klipu. Pozdrav, do gledanja.